देख दीपा बापा जे जाए आसी ना आमे कबाटा बंद कर दे कि ए फिल्म टा देखु तुवा हेलो अप्पा এটা তো টোটালি গোলাপি গোলাপি ফিল্ম ভଳିଆ লাগুଛି लो ମାନେ আলো দেখুনু যেমিতি গোলাপি গোলাপি ফিল্ম রে অমলান রিয়াକୁ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ରଖି ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଥିଲା ଏ ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ଏ ଟୋକା ତ ସେଇଆ କରୁଛି ଆଉ 10 ମାସ ପରେ ଟୋକଳି ପେଟରେ ଦେଖିବୁ ଝରା ଫୁଲ ଛରି ଗଲା ଆମ ଗାଁ ମାଇକି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଥା ମନେ ରଖି ଆଲୋ ଏଟା ବା ଛତିରି ସବା ଖାଇଟା ବୋପା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନାହିଁ ଘରେ ଟୋକା ପୁରେଇକି ଖେଳ କରୁଛି। କଲେଜ ଯାଇକି ନଲେଜ ଶିଖୁଛି लो